Zdravo. Ovo nije video koji ste inače navikli. Da bude komičan i retardiran i tako dalje, da glumim budalu. Mislim, moga glumim budalu, nije problem. Ovo je video moja ispovijest, znači, ljudi, fizički nisam ljepotan, psihički sam sjeban. Sad hajmo na fizički dio. Ja sam kod dijete imao saobraćajni udes, znači bio sam prvi razred, imao sam saobraćajni udes koji mi je, znači, pošto sam normalno motorno udario smrskao mi nogu. Ja sam 9 mjeseci ležao u gipsu i tada sam dobio debljinu i od tada imam problema sa debljinom. Znači, bukvalno nisam se nikad uspio riješiti debljine. Mislim, pokušavao sam normalno, čovjek pokuša i odustane dalje. Psihički. Počeo sam snimati na YouTube onako da ljudi, da se ispovijedi, da budem komičan, da nekog nasmijem, nekom bude, na primjer, nekom bude sjeban dan pa uđe u moj video, i nasmijem ga. Mislim, meni je drago, mislim, ima ljudi kažu retard, budala, tekin, vidite kakav se, vidite zuba, nebitno, mislim, ljudi, djeca, nebitno, kogod da je, ali ne ljudi veze, znaš, znači, sad smo na psihičkom dijelu. Kada, pošto ja nisam imao fin život, znači, ne mogu reći da sam imao fin život, nekako, nemam ga ni dan danas bukvalno, znači, podstanar sam, plaćam kiriju, idem normalno, da bi plaćao kiriju možeš raditi, idem, radim, trudim se na poslu, znači trudim se buraz, guram, kontat, znači, ne bi da, neću da me niko sažaljeva, hoću samo da znate moju situaciju, znači, imam 20, ajmo reći 30 godina i ništa nisam postigao, znači nisam završio fakultet, nisam imao financijskih sredstava i nisam imao, nije volje, nego nisam štreber, nisam ima, ko što ni u školu se petice ima i čao. Znači nisam završio fakultet. Nemam političarsku platu, direktorsku, nemam. Imam platu normalnog radnika. Bukvalno, znači normalnog radnika. Pitate se, evo, ja klip izbacujem u 1 uvečer. Znači, od stresa, od sekiracije, ja ne mogu spavat. Bukvalno. Znači, mogu za noćnog čuvara komodno. Znači, želio sam da vam se ispovijedim. Ne bi sad detaljno u fraze mog života ulazio. Znao sam neke stvari, eto, naveo. I sad ću vam ja reći ovako. Ako imate roditelje, cijenite svoje roditelje. Obavezno. Znači, otac, mater, šta ti kažu, cijen to. Jel može se desiti da ostaneš bez njih? Ne mislim bez njih da im nešto bude, nego bez njih. Da nisi sa njima, da ne živiš sa njima. Znači, slušajte roditelji, nemojte puno se kurč po društvenim mrežama. Znači, nemojte. Mislim, gdje jeste, možda djeca ste. Ali nemojte, buraz, evo. Dobro, ja ne kurčim se nija nešto po društvenim mrežama, ali eto.
Nemojte vrijeđati nikoga po izgledu i po njegovom ponašanju. Tako nas je Bog dao, svi smo takvi kakvi jesmo. I nemojte, znači, to je moj savjet, mislim, radite što hoćete. Znači, sad je pitanje, zašto MC Beta nisi ništa postigao u životu? Zašto ti se držiš ovu kameru i snimaš ovaj klip? Znači, zašto pitanje, nekad ja sebe to pitam, zašto snimaš klipove? Evo ljudi, znači, sad ću vam reći. Snimam klipove, jel mislim znači ne znam video editing, ne znam foto editing, nisam ja neki mađančar. Znači uzmem, snimim klip, objavim klip. Ko gleda, ko ne gleda, hejta, nebitno. Ko uđe, baci dislike, nebitno. Jel to je moderni savremeni svijet? Nismo mi sad prije 20 godina, na primjer. Niko nije znao što je jebeni internet u nas. Znate. Što se tiče mog izgleda, ja znam da ima to renomirano tržište, da su lijepi ljudi cijenjeni u društvu. Znači, ako je neko lijep, cura lijepa, momak nabildanovo, to se cijeni. Znači, ljudi odmah vide, odmah si, kako kažu, na vrhu. Znaš, ako si malo drugačiji, jebi ga, ne može proći buraz, kontaš me. Ne, znači, ne mere. Ne, Boga. Svetog. To ima to renomirano tržište danas. Znaš. Sad djeca uzmaju to renomirano tržište. Ja ću teretanu, kad budem punoljetna, ja ću napumpat sise u usta, bit ću manekenka. Sve ja vas kontam, djecu. Pazite, ako djeca budu ovo gledala. Ali nemojte previše ulaziti u te stvari. Život je prolazan. Znači, godine idu i ne zna niko koliko može da živi, na primjer. Znači, nemojte ljudi. Znači, budite svoji, eto. Evo, ja sam svoj buraz. MC Beta je svoj. Znači, ovo je video da se ispovijedi malo, da mi neko baci komentar, ko bude gledao šta misli o tome, eto. I tako to. Eto, pozdrav za sviju i živjeli 100 godina.